Niddedika din l-iskultura lill-uljiet kollha ta' Malta. Il-futur huwa f'idejhom. Kliem l-artist Svizzeru Ugo Rondinone meta fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat ġiet inawgurata eżibizzjoni fl-Ispazju Internazzjonali Malti għall-arti Mikas. L-iskultura tal-ġebel minn Rondinone bl-isem The Radiant hija simbolu tal-ispirtu uman fl-element bikri tiegħu. Rondinone uża stil partikolari b'mod u maniera li jħalli l-ġebla kemm jista' jkun awtentika anke jekk ġarbet xi ħsarat kawża tal-elementi naturali. The stone figure is universal and it appeals to everyone, has an ancient history and it connects the past with the future. L-iskultura tinsab għal-wiri fil-ġonna ta' Samezon fil-Furjana mit-13 Ottubru sal-31 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Rondinone ma naqax milli jfaħħar lil Malta għall-isforz li qed tagħmel biex toħloq pjattaformi artistiċi kemm għal-artisti lokali kif ukoll internazzjonali. It's very fascinating what you're having. That's probably one of a kind. I never experienced such a specific multicultural situation like in Malta. Waqt l-inaugurazzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser l-arti bħala għodda utli għall-inklużjoni soċjali. Tenna l-viżjoni tal-Gvern li Malta tkun ċentru ta' kreattività u innovazzjoni għal kull min jaspira li jimraħ f'dan is-settur.